tu na hian Mount Tabor tlang chip biak in veranda kan oma hala tu visitor kan hem moya. Hello ma. Hello. Where are you from? We are from India. Now we are living in Shafamar, Okay, nearby Nasrat. Okay, God bless you. Thank you. Hala tu pui te ko kan hem ve ma hi kan han thir kual vel do na ni eng lai hi phai jol Mount Tabor sang phai jol ni khu lai phai jol khu Bible lampang lermi te chuan ar makedon in do pui ron chuan a hmun tur ni te po in an soi ani back side madira tu na hian biak idate kan han kal nuin biak in level te kan han fanga ei amun ma te po hi ro puya kan lakal ngai lo na hun te ani veklom maya tha te lain khovel hun khang mi te hian lai mun hian ngai luwa ni tin mai hian tlo tu hi anin sulpel zut mai ani khu biakin kot khania ikwan visitor in han tloa nan adangan ron kal le ti hian heng hi Israel te po hian an revenue an sum hu na pui ber mai an awang hian tourist te hi min du ata tourist tan har sat na te po an siam ngai lo ni in an soi ani tuna po hian an ram hian eng mo ram ri chung changa te sarkar dang te boi na ni chuan ni ma sela tourist te hi chu kan zalen em ani ole mate ang hiranga hian reilo te akote an thir non leang le tok le phot mai don nia